da nadati kuda dema ravanne kojami marduma me dema ka becha washya awaza gujdari से बलूची महाराष्ट्र होती बात होती जुबान जी बिल्कुल बिल्कुल अल्हम्दुलिल्लाह सुबह सरे मैं पसीनी ये दुमी रोचे सुबह सरा वाजा इब्राहिम में मागी सानिश्ते के वाजा मेहमान होते के वाजा होती वरगाता इधर काशको बाकी किनारश्ते आज ही हमें बिस्मिल्लाह होता नो मशवरम पता दे मा कोजा चिरावने कई गुमा लेवल भी क्वांटा मत भी पता पर माशमा आमा जागा रवने शमरा आमा जागा बिदारे मैं ये प्रोग्राम में इब्तिदा हमें दाएं थी अस्सलाम वालेकुम गुलराज शुमार जगिया हरदमा गए वश शादन बाते सख्ती सूरी शुमार अजबर मांगेंदाते नीली आसमान जमर में कुछ में सरार वदा साया की बात शुमार वक्त बहार आनी था बाते गुलराज अनुमा उश्ताते गए या के मात का गए पसीनिया चाहिए दा शतंगी बाजारा अच्छा मैं गुलराज माँ अनुवाद का गए दा सरबुत गए पसीनी था शतंगी बाजारा एक के बाद ये जागा के शुमार पिजदार गानो शतंगी है बाजार का मोहा दिमाए ये जंगली के उश्तातगा इदा द्रच को दार गौर चश वशे हाब ए खड़ब वाल गुआरानी नदारा का कि मारा दाश्त दी मारा वगी नेश्त मन लुटित के ये बाज़ार नामा जुस भी कनी और ये बाज़ार बारह यक्रा जो सपोर्ट्स भी कनी बाज़ार के हमारा नदारा के या जंगले ये वशे द्रच को दार ये मुर्गानी वशे आवाज़ा शुमे गुशानी के रमा बिहारी गुड़ा ये आवाज़ आया कि जागा हमारा रो अजर मजबूर के मैदा पूछती कि ये जागे बारा जुस भी कनी ये जागे नदारगारा शुमे चम्मे दिमा बेवाजी ने नुमर्द का रे पासे चारी नगा ने अगर एशिया ना मुकद्दा शर जो सपोर्ट्स कनी या के बाजारा मौदू कम देमा रही शतंगीएगा अगर मारा मौका मिले शतंगी बाजार शुमार पिजदरी अब या मर्दमा जो सपोर्ट्स कनी कम ये नदारे के हंसते वश साक नाम भी हो रहा 4-5 माह के होर बुद्धा भले ये माशाल्लाह हाप अंगा हस्ते द्रच को दारो पसगो का निवास्ता अंगा या पस्ते हमें वजह है कि तो ये सब्ज़दारी ये काहा ये ग्रीनरी ये सब्जी आ रहा ता 4-5 माह अंगा गेंदगाने हिंदी मर्द दिलपुलो पहाड़ी जस्बे नु ई मर्द का नु हमें दा हमारे दस्ती दा तो दा ना दाते को देमा रवने कोजा भी मर्दमा में देमा का बेचा वश्या आवाज़ा गुजदारी ये दो ही नेम का जंगली रोड है यानी ये दिमाओ हा दिमा गुरिचान वो एमी ज़रबारे नेम का अच्छा मशम कम दे मारा वन्ने नु ये नज़ारा का शुमार चमे दे मामा गुआज़े नेम कम बुरा वन्ने शतंगी पसीने से फिदाक बे दें पा तुरबत ग्वादरे नेमगा पदा तकरीबन ये बाज़ार के तुम्हारे 10 कपी अंदाज़ बजबी अच्छा घंटे के पद ये बाज़ार हमारा 10 कपी 7 किलोमीटर यानी स्पीड थी सादे सर अभी भी गुड़ा ये बाज़ार तरह 10 कपी ये शतंगी है बाज़ार नहीं बल्कि ये जंगल है इधर सक जंगल और ये चश इधर मोचे मोर्ग माशाल्लाह मोचे ज़बरदस्त शतंगी ये बला जंगल है मोर्ग किस में मोर्ग हंसते माशाल्लाह वशी आवाज़ ये हो रहे हम हाँ पे ये अंगा हंसते माशाल्लाह
زبردست. یہ حاجی محمد عثمان ہے. یا یہ اپن دا پسان لوٹ کو تھا. یہ ایدی میں بھی جنگل ہے, آدی میں بھی جنگل ہے. روڑا اور تو ماشاء اللہ کڑب کشتہ فرماشیں آدی میں سک کشتہ بین اگنے میں کہ ماں بیچارے بین اگنے نا کدوا پھر بل بین اگنے مرگ مرچیں کہو شانتو اچھا کہو در جندے کپوت موت سے مجھے آپ تاننے گندے آپ تہا بولے راجہ کشمہ گند گئے آپ تہا ماشاءاللہ ٹی ہاں ٹی ٹانگ اور 12 ٹانگ ٹی ٹانگ 12 ٹانگ آپا بر برداشاں ماشاءاللہ زبردست. اچھا گلین راج یہ شتنگی ہے ہی مشہور پیش دارگاہ نا یہ شتنگی ہے روڑا یہ دستے گوری چانے مگے گوکا ماشاءاللہ اس دو گوک داشتا چی چارہ کم شماری باغا پیش داری وہاں جائے گا واجہ جن پیدا کی واجہ جو سپورٹس کی یہ شتنگی درگتا. مگر نابی بالکل اس پہ سارے کا سیدھے ماشاءاللہ تو یہ تو یہ میں گونے مرد کار یہ تو بڑی مالداری داشتے ہیں کہ یہ ماشاءاللہ وشتے راستے پاس آستے گو کا واہ شیر یہ شتنگی بازار ہیں واجہ مارا نا وارے نگانی چون یہ شتنگی بازار کے مردم تربتے کہاں باجی نا بہت بیارنگوں بلے یہ واجہ واحد مردم ہے کہ یعنی شتنگی بازار سے بلوچی مہاراشٹر ہوتی برات ہوتی زبان جی بالکل آؤ ہوتی قومیں ہوتی برات ہے شما ابا میں تی نام کیا ہے مجھا دوست محمد دوست محمد پہ تے نام عمر ہے عمر مبارک ہے یعقوب ہے یعقوب قاسم زبردست قاسم دی مزان نہ جانے ماشاءاللہ زبردست آؤ بعض یہ وجہ میں یک کرا جو اس کو آئیے تقریر آپ پیرو کے نام کے وہ آپ تشتے تو ماشاءاللہ انتظام اچھے باز نظام با کہ صاحب و کتاب تی کوچن تنگا بلوچی ہے یہ شتنگی بازار وجہ کو جائیں یا آج ماں کو بنائے با اچھا کوئے بنائیں تے لوگ ہمو دا ہاں ہاں تو کچھ ہے گے سردست کولانچے گے ہاں من جانے من کیا دا میرے اللہ بس کا مجھے اللہ بس کے سلیمان عمر واہ وہی بھی زبردست میر عمر ماسو نام نائی نہیں دو دانا وان پوچھ دلے پورا مجھے آخر کون گا میں بہت ہی بات مہربانی بلوچ ہوں ہمیشہ نا تو میں پرانی دعوت چائے وارے نہیں واہ گھر میں آپ وارے زبردست ممبر نظر آنے نالی تھا مارا فون کو دے کہ مرچی شما من مہمان ہے مرچی بیار میں کہ مائی گوگ دیتا تو نایتے دشا مت دیتا مگر یہ کائی گوگ نے گوگن کائی مہربانی سے یہ بازار چھو نہیں بازار وجہ ہمیں تقریباً لوگ باز بن تقریباً
این همه پیشگیش مردم نشتگان کلا چی بودگان پیشو کیسه نشته با سیده مردم هنو هستا آه وہ سمجھو زیادہ ہمیں مردوں میں ملا کے بڑوں بڑوں یہ ڈگار پوری ڈگار ہے یہ ڈگار یہ روڈ کو ہے یہ پوری یک مٹ میں ڈگار ہے کے کے دچھا ادھر برو دنگ کے برو ٹاورا کی کے دک کے ما ہوٹل دک کے ما ہوٹل کی ہمیں دے ما یک کے مرتے ہاں ہوٹل ہے ہوٹل ہے یہ مرد نام کہیں مطلب دارو 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 اما مردیں یہ ادھر میجر احمد میں کا نام گئے ادھر کورا سے چشا چا دیکھی ادھر شروع دی کنر رودی کیسے رودی مچ رودی بمبر رودی این مچا نیار تندو این مچا بعد ہم دو برو دو بنا اذا با تو سے کی دے نو خدا گندن نا او دا گندا زمین سرا یہ واجہ سولر بیجتے ہیں سودا نبی تیرے کا ہاتھ سو دے دریائے گیتے ہاں نہیں ہاں پیزا نے دیاتے کو تھا آب بوتے اور بڑا باغ بناتے آو آو ہاتھ نہیں نا یہ مچھی پاس پہ ٹھیک نہیں سرا ٹھیک آؤ کرتے چاہیے کن سرا مچ پات کو تگا مرد کرو چاہیے بلائے مجبوتی آتے ہیں ہاں پچاس کے سرا پاس بک ہوٹل نہ تجھے چیز نہ دانے کہ یہ تہاب والا مردم ہو تو آپ والا ہاں جی آو تہاب والا مردم نہیں آو آو جدہ کسانی ہمیشہ کاروبار ہمیشہ آو آو صحیح صحیح یہ سارا اس بازار کا وہ وطن پر گو کو ہاں یہ بہت بنی نا دوسرا سے دین دے گا آپ کو سلام دے آپ کو دے دارو دن آکو ہے ہاں تو نام صحیح صحیح لیکن سنبھالو کہ انگاؤں کو نہیں بالو بولے اندر وہ کھائے سنبھالو کے کار کے رونے موٹے یہ سمجھو مثلا یہ مرد میں مثلا بیداری دے مکائی چیزیں ہاں نہیں یہ کڑا ووشو نے ووشے کتنی کا پورا نہیں ہاں وہ شرے ووشی بھی ہاں وہ تو بلکہ وہ تو کیسے کارے کو صحیح یہ ماش تو نہیں ماش ماش کوسر کرنے گئے تو کیا کو دو کا بجا دو کا بجا مپت زمیندار مطلب کو ماشا ماشا بجلی کو ماشا کو ماشا ہاں بولو ماشا بگے اوران بگے دستان بگے چیزاں بگے ہاں یہ تو یہ داشت میرا کم ماشا ماشا ماکان کم پیش داریم باری یہ داشت میرا ماکان پیش داری ماشاءاللہ ماشاءاللہ ہستے بلائیں ڈگاراں کشتگاں شیا ادھر راما کی وجہ یہ آؤ پر دیکھ کے وا راما کی وجہ تک راما کام کی راما کے جما رہے ہیں تو راما کے ساتھ بورڈ کی بات کا ہاں تمہارے کو مانا جلنے بعض وجہ تی مہربانی جا ہاں تی بعض مہربانی وجہ پکایا پکا موسٹار کا یہ وہ لوگ واجہ کا چامدار ختم کریں واجہ بس پیدا کہیں وہ لوگ تو پہن اچھا واجہ تی نام بھیا کو بس محمد اچھا گلراج یہ بازار کے یہ ڈگار سبزاری ششان شمار پیش دارگانو گوارم پر ماشا یہ ماشاءاللہ ماش ندارک شمی چمبے من دیما گوازیں یہ شتنگی جنگل ڈگاراں باغاں
شتنگی بازار کمو کوے ہا دیمائیں تقریباً 5 لوگ باں جی پنجائے شستی ہفتہ دی شاستی ہفتہ دے لوگ باں واجہ شکائیں ہا سیڑائیں واجہ لوگ چونا ہا ادانیہ سردشتہ یعنی کلان چاہا واجہ دا دارو کے ہستے دا زمیندار بلائیں چوربندرے نندو کے نوتی چوربندرائیں تیاب ہما گو باقی واجہ ہائی ڈگار مگار گونا گو کوتیاں تے چان چارے نگانے چانا کاو بوچ کا نگانے واجہ ہرا جوست فورس کو میں جوست فورس واجہ گما شمارا چون لگ گئے اللہ موتی کمنٹس بھی دے شما وتی کل دریا وتی کا شما کرن مردمانی کل دری بکنے شما اللہ ہمایارو با ہوتے